گلک فایده دانا صلوات دهین دم مروف صلوات ده تصرحا پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام. شوان فایده دم تو صلوات ده تصرحا پیغمبری تو امر خود بجهتینی. دم تو صلوات ده تصرحا پیغمبری تو کار کد کی و کی کار خود بخوشی چونکی صلوات ده تصرحا محمدی علیه الصلاة والسلام بس صلوات خود نوکیت منه. تو کار کد کی وکی ملائکت خودی صلوات ده نصرحا پیغمبری. هر صلوات که تو ده صرحا محمدی خود 10 صلوات ده تصرحاته ما قوتي صلوات خود رحمن و هداية نوكيت منه. رب العالمين 10 درجة تا البحش ده بوتا بلند كد و 10 خير و حسنات بوتا دب اك صلوات نويسيد 10 قنه تا رب العالمين دبوتا بصلواتك غفرين تجيبت راكت استجابة دعاء رب العالمين دعاية مروفي قبيت كتن ابدانا صلواته. شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام دمروف دسخو وإنت دم صلوات ده تصرحوي سبب أجر غفران دنا قل نهاية دانا صلواته وكي دانا الصدقايا حاجتت مروفي و بيدفيت مروفي رب العالمين بمروفي بجهديني بسبب دانا صلواته خودي و ملائكتي توي صلوات دانا سر مروفي او مروفي صلوات دا تصرحا پیغمبری القيامت دينيزي كي پیغمبری بيدن مروفي صلوات دا تصرحا پیغمبری بري بمريد سبب که مزگینی و بحشتی بو بهیدن ایکشوان اگرایا دم مروف تشتی که خوش بیرد کتن برکت الصلوات او تشتت بيرا مروفي ومروف ظانيت الكيريا صلوات اتجهنا پیغمبری عليه الصلاة والسلام ودبيت سبب پیغمبر جاب صلاة مروفي بدتن او مجلسا ناو پیغمبری تدا تتا قوتن و صلاة دن سر روحاوي القيامات خلق پشیمانی و مجلسی و رینشن ناویتن اگر اکه فقیری سر مروفي رابید بخیلی ناهل تلدف مروفي پیغمبری قوتي بخیل او نوید صلاة ندن سر روحا من دم ناوی ملدفته تا قوتن دانا صلواتا اگر زیدبونا روناهی مروفي السر سراته رب العالمين بركته بو مروفي تخيتات شول مروفي و كار مروفي دا ات امر مروفي دا سبب دانا صلواتا ویانو حجه کرنا پیغمبری بو مروفي زیدت بید هاري كار نفس صلواتا مروف پتر رکا درست و زانیتو بهدایت بهید و دل مروفي جيان و حيات ده بيتن صلوات دناو مروفي بلند كان و بندف پیغمبری پیغمبر بخو ناو مروفي بینیتن هكا مروف صلوات ده تصرحاوي بيت مروفي قاهم كان صلوات سر برا صراطه دم مروف صلوات ده تصرحا پیغمبری هندك حقت پیغمبری لسرخو مروف دتن و ادات كتن اللهم صل على محمد.